Yabengena babuye umkhaya uDTV King SMC Mr Delicious bathi uTeresa bafowethu bathi uTerrible bafowethu bathi uShort ungangibiza noma ngaliphi igama othanda ukungibiza ngalo anginankinga bafowethu yabona manje ngizongena kwenye indaba bafowethu engiyazi ukuthi iyatrenda ngisho ladies house iyatrenda ngisho bafowethu men's house angazi noma ikhona ne-men's house kodwa ladies house ngiyayazi yabo lonto angazi ngingene kuyona phansi kodwa ngiyazi khona yabo lonto le so into etrendayo le yabo engaziyo abantu abaningi besifazane bafethu banaleyo nto bethi ekusebe bafethu yabona umuntu nje ase ngithole nje umuntu wami ophumethele yabo lonto ngizothola i-lunch bar ngizokhuluma ngaleyo nto ke namhlanje lunch bar nonhliziyo isihloko sami sithi ke i-lunch bar nonhliziyo isihloko sami namhlanje sithi i-lunch bar nonhliziyo asambeni bafowethu angeke ngiyibeke kanje noma ke ngiyiveze le ya ngiyazi lena bafowethu baningi ama podcast akhona akhulumile ngezinto eziningi akhuluma ngenombolo akhuluma ngani kodwa bafowethu ngineshow ukuthi umkhanya kude TV ya istage bafowethu lesi channel bafowethu ihamba phambili eMzansi Afrika bafowethu yona kuphela esaqalile izokhuluma ngalento engikhuluma ngayo ekhuluma ngendaba ye lunch bar noma amabhonki kuthiwa i-lunch bar noma amabhonki noma marovonono yezwa leyo nto le lento efakwa iboshwa kwi-private party amachosha lawo bawafakayo iyona kuphela umkhaya kude bafethu usaqhamukena lento imina lo sengikhona bafethu omunye uzongibuza ukuthi hey uyazi kanjani lento Teresa uyazi kanjani lento Terrible uyazi kanjani lento King SMC uyazi kanjani lento Mr Delicious elalela bafethu nginayo ngifakile angiqale ngibuza ukuthi ngifake kanjani ngiyenze kanjani bafethu bengayazi lento ngene ejele kangene ejele bafethu kwanzima bafethu izinto eziningi lapha ejele ziyenzeka 1212 eyibu kwenzakalani bafethu yabo lonto le ngiboshwe ngempela ngabamba ikhanda lami mhlambe ngibamba ikhanda lami konakala bafethu bengithi ngiyaqalaza ngapha nangapha abantu bakhuluma ngacala ahlukahlukene ngithi mina kwenzakalani ngangena bafethu kodwa one day ngathi bangithi ngiyochama etoilet bafethu ngathuka ngacishe ngafa yabo lonto le lo muntu lo unepipi enjani nomuntu ipipi lakhe nje uyagula straight lo muntu lo unamathumba agcwele ipipi into engangicabanga mina akusiwa amathumba phela amathumba amancanyana kuthiwa intonjana unentonjana lo muntu uzigcwele ipipi kanje uyagula lo muntu uthi i-rape ke lo muntu uboshelwe i-rape yayizwa lonto kanti cha lo muntu akaboshelwa nge-rape lo muntu mfethu uyiboshelwe nje amameda ngithe mangihlala ewaiting trial ngakagwetshwa hayibo ngiyabona iboshwa mfethu ziyafakana lento yayizwa lonto uyazi kwenziwa kanjani ake ngiyiveze le yabona isixubho siyathatha isixubho sisikwa omunye uzobuza usisikwa ngani ngoba into ozokusika ivumelekile ejele sisikwa ngokotini thatha isixubho sisikwe ngokotini kanje ubanjwe ubambe ngala ukotini ubambe ngala sukeka amaphisi inyana amancane amangaka yezwa lonto bese uyawathatha lawo maphisi yezwa lonto uyawalokuza uyawahlikihla kanje yezwa lonto kusimende oraf washa azabe shape round yabo lonto le wasusa kulo rough cement wayisa ku cement ongathi ufine uyawashaya khona shona sengathi asebona aba round inyana ke kamnandi yezwa lonto le abanye ke bathi sandpaper bawushaya nge-sandpaper abanye bayawashisa bawushise kanje nge-gaslight manje laba kade beshisa nge-gaslight kugcina kube nezinto engazithi ziyimbotshana kulento le yezwa lonto abantu abaningi bebefake lawo abeshiswa nge-gaslight uthola ukuthi usephumile umuntu eminyango usewafakile uma ifika ngaphandle akhale ngokuthi ibhlungu lento ibhlungu kuyena lo muntu wesilisa yezwa lonto futhi inyama seyingene yabona into umushisa nge-gaslight kanje kuba lento iba nezimbotshana ezincane
Shoot lento inyama isingene kulezi imbotshana ezincane kulento ayifakile ngaphakathi. Mhlawumbe ngikubuza, mhlawumbe angeke ngiyivezele ngoba umuntu uzobuza ukuthi ifakwa kanjani yona lento. Okay. Isiyenziwe ke yenziwa. Lezo lonto le bese kuthathwa irazor. Yabona irazor. Irazor, yabona irazor ngiyazi irazor, ngifuna ukukhuluma ngerazor edumile emhlabeni wonke. Eyaziwa eSouth Africa yonke ekuthiwa iMinora. Yebo lo razor isikwa phakathi kanje bese iba half about 2. Yabo njobe imi kanje la ngaphambili njobe imi kanje la iyasikwa la inqanyula la bayinqamula ngani baby John uyinqamula nge what you call nail clipper bayithi qa nangala futhi qa ngala bese iyacija phambili ime kanje. So ube sesibamba isikhumba ke kanje, asibamba isikhumba kanje, asidonse kanje isikhumba bese efaka irazor iphumele ngali bese ethatha leli bhonki leli alifake kanje bese edethela lesikhumba alihlele kanje lihlale lafuneka lihlale khona. Ifaka kanje kubhlungu ke bafowethu, angifuni ukutshela manga. Mina ngiyifaka lento ayifakwa umfowethu kade efaka abantu ejele, kunabantu abafaka abantu lezi zinto and ngifuna ukunitshela lento ke ngifuna engingayazi. Ojele kunojela bafake amabhonki yezo lonto abane lunch bar ethandwa kangaka abantu besifazana abayifakwe yiboshwa, ojela bafakwe yiboshwa. So leso siboshwa leso suwe sibafaka abantu njengoba sibafaka abantu sibafaka ngemali isuke ibusiness lakhe nje lezo lonto. Angithi ngeke ngachaza ejele ukuthi kunabantu abathungayo uthi bathunga ama uniform ejele uthi uphila kanjalo kana le visit yezo umethungela umuntu emthungela ukwazi ukumthungela iLevi's ishirt nje laba shirt enobona iLevi's elithunga libe kanjalo ibhlue libe njengele Levi's ayikho into abangakwazi ukuyithunga ngesandla kanje yezo lonto ba talented ngendlela eyisimanga yezo lonto le nabo ke laba abenza amabhonki ba ibusiness labo yezo lonto and bayatshela futhi ukuthi lalela yabo lonto ngeke ngize ngiyishisa ungawushisa ngoba azokulimaza 1 yabo lonto le khona abanye bebefaka yabona lento le ama pallet gun vusa khumbula into ama pallet gun khona izibhamu lezi zeingane lezi ingane lezi lokho ingane ubuhlali bakhona ngisho uyabona ukuthi buba nezimbobo obunye babo yabo uthi abanye benza ngale yonto yabo lezi imbobo lezi ayisuke zikhona la abanye benza ngale zero ngembo ngalamathi ngobuhlalo beRosali yabo iRosali lema Roma angisho uyabona nezimbobo nalo kanje uthi benza ngalo manje ngesikhathi kukhula inyama ingena kulezi imbobo lezi yezo lonto le ngesikhathi eseku erection ipipi selivukile yayizo lonto le nyama engenela ngaphakathi kuba buhlungu mayisivukile ngoba imthambo phela suku ingena la yabo kuba buhlungu ngesikhathi liqina ipipi nayo iyavuka le nyama ithi kuba buhlungu yabo lonto le. So besebenza njani bebethatha leyo nto yama Rosali uthola ukuthi yabo embotsheni le bathathe plastic noma ngoba uthiwa wesinkwa noma ngithiwa yilo plastic ophatha izinto le bawucontsisela kule mbobo le ivaleke nangala ngokuqonisele futhi nangala ivaleke le mbobo le bese beyirabha lento elokuzeni yabo kusimende olokuzana orafu no fine yezo lonto bese iyashawa lento ibe fine ivaleke yonke into bese iyafakwa ke kuthiwa qhu ngale race ngesikhathi waqhu ubhlungu yezo. Abanye ke kuneyibosho ukuthi isebenza esibhedlela yezo yabona ibosho isebenza esibhedlela yabona lento le yokuthi umuntu mekuthiwa uyokhipha izinyo ajove kube ndikindiki bathatha leyo mjovo yabona lo mjovo le bakuhlabe ngawo lo bawuhlabela epipini kuthiwa
libe ndikindiki ipipi bakufaka ke mengafanga ngisho 30 bengafanga ngisho 40 ungezwa lutho obuhlungu kodwa yabona usuphela umjovo sebekufakile awuyezwa ukuthi akudlala ezwa lonto le so ngifuna ukuveza ukuthi mina angifakanga ujovo mina kangithi ngifuna ukufaka u12 athi ngifuna ukufaka 12 angithi mina ngowes12 ekhaya ingane izalwe ekhaya kubaba nomanje baba noma umama oyedwa nobaba oyedwa so 12 mina owes12 athi ngifuna ukufaka 12 mfethu wangifaka 5 yezwa ngezwa ngiphelelwa amandla ngalala kanje ngifakele etoilet ngihlele etoilet ayi ngezwa ngiphelelwa angiwafaka mina ngifake lawo yabona ahlukene o size khona bafaka ngosize abancane amaye amisisa kwe rice yabo ngathi rice kanje yabo lawo mesuke rice nawo ane complication because ane effect because uthola cijile emaceleni yabo lonto le anokuthi amhlabe yezo uthothi usenza uservice sex asiyamhlaba ke manje yabo lonto le so ngathi mina ngiwafunda wami kanje ngifuna ngayawo ngathi awuround kodwa athi kuba amakhulu yabo lonto ayiwafaka mfethu wathi wathi ngisho kase bambe inyama kanje ethi qhu ufike ukuthi iqhu kule nyama engala bese uthi qhuma kule nyama engali qhu bese yalifaka kanje ithi eyindoda wangifaka kwathi methi eyakwelesi4 ngase ngizwe ngiyafaka manje walifaka lesi4 ngathi mina fake lesi5 kanti angijoviwe phela mina wathi qhu lesi5 alangena ndoda uthi emefile lesi6 wavela kwaphuka irazor yaphukela phakathi enyameni ngifuna ukutshela umngozi mina balento mfethu kwabanzima kuzama manje ukukhishwa le razor le ngoba manje isivaleke ngaphakathi ku private party isazama eze yaphuma ndoda kabuhlungu abo 5 fike kanjalo yabo lonto le nakhona mfethu ungahlala isikhathi eside ngahlala kwaze kwaphola yabona ke yabonga kusasa ngesikhathi umofanga ngizona ngakusasa vele kuvuka ipipi libe ngaka ngisho uchama lebhlungu yezwa lonto ngasho konke inansi inkinga bo ngathi mina kuthe mase kuphola uyazi lento injani angiveze levusa nababukeli yabo le nto nayi satanic why ngisho kanje lento uyabuza ubuhlungu ukuthi ngeke ngiphinde ngiyifake uyezwa uyabomeke yaphola wena uhamba uyolanda lo muntu futhi uthi ngeke ozong-add athi ozong-add wathi 1 wathi 6 wathi 7 uthe mase fike le 7 waphinde yaphuka futhi irace wayikhipha yaphuma kalula ke le kodwa nakhona ayuthi yaphuma kalula ayithathanga isikhathi eside njengalesi eqaleni but yaphuma nje kabuhlungu yaphuma yabo ngathi mina ngeke ngime ku7 yabo ngizobuya ngi-add mina ngifuna ngi-add yabo lonto ngigcina nginalawo 7 kanjena yabo and abekwe kuma position yabo lonto le phela ngiyayazi sex understand lonto ngiyazi ukuthi umuntu wesifazane kufanele ngimshaye kanjani kunabantu besilisa ngiyengizwa kwabanye podcast la ethi omunye hayi lona akafiki ku G-Sport ngibona yabona lo muntu wesifazane lo uyakhuluma nje kwayona i-G-Sport le akayazi ukuthi yini umuntu wesifazane ke ikuyena kodwa akayazi yabona i-G-Sport hayi ukuthi unepipi elingakanani ngisho umuntu onepipi elincane engangelunga lomuno i-G-Sport iyakwazi ukuyishaya ngoba i-G-Sport sengikhuluma ezinyeke izinto manje ngoba i-G-Sport ingemuva kancane kaBhontisi ingemuva kaBhontisi umuntu wesifazane la so hayi sikhulume levusa sikhulume le iyo le la so manje mefaka ufuneka ashaye la yabo so mina ngesikhathi ngiwafaka ngokwazi ukuthi yabo le izoshaya i-G-Sport le izoshaya i-sport le izoshaya i-O sport yabo yezo lonto
manje makhulu yabo lonto le hayi nanti into engifuna ukuyiveza into enza ngiwafake ngabezwa bayancoma abanye bewagxeka ngala yezwa lona omunye athi hey khona umntita wami uthoza wafakile yena khona umntita wami futhi kade efake lento ichekeni yakhe futhi ayikhala kabi ithi ayifuni noma ibone le nto le bese singena ku social media sindawo amafoni ejele bese ngena ku social media kukhuluma ngendaba ye lunch bar kukhuluma ngendaba yamabhonke kukhuluma ngendaba yanana kuthi hayi lento kunabasifazana abathi ibhlungu kunabasifazana abathi hey lento yababhlungu ayibhlungu kabi lento yabo uthola ukuthi njoba kwenzeka yonke lento le ethi ibhlungu kanje siyayibona ngithi lento le thina sinamafoni phela yabo ngiyabona ukuthi kwaba khona umfethu laphana owafaka waphuma wayemnyama wafika wasebenzisa umfazi wakhe mawusebenzisa umfazi wakhe wathi akawa ede uyawathanda so manje mekhuluma leyo nto leyo nabanye labaveza ukuthi mina nabo futhi abathi bayakhala abantu besifazana ngathi nami ngiyayifaka lento afaka ke ngagcina ngafaka ke lawo 7 yabo ngafaka mina ngangafaka ngangawalo amancanyana awo roundana abancanyana ngafaka mina athe ukuthi xaxa ngoba ngitshela phela ukuthi hayi nami ngifuna ukwenza into enesiqi ngibona ukuthi thema ngiphuma abafethu le nto 1 le nto yenza ukuthi wenze lekuthiwa i-sexual immorality le nto uma ufake le nto ungakwazi ukulala nomuntu wesifazane oshadile uphushwa yilento ukuthi ufuna ukumzwisa lento yabo le nto leyana ikwenza ukuthi ulalena noma unobani ngifuna ukuveza ukuba satanic kwayo ngifuna ukutshela ke mina abantu engilale nabo besifazane into ngiphumile ngaphuma ejele ayi nami ngifuna uqama ngilalile strong nabesifazane ngiyazi lapha bazobe babukele hayi nangoku wena waboshwa ubhizi nabo besifazane uzuyaphinda futhi uyabuya uboshele yona lento yabo angilale kakhulu nabo yeso abanye babo bengilala nomunye akhala athi hayi angaze ngidliwe kanje angiyeke yabo uJoja azangifuni athi yafuthi inkomo yabo omunye ngilale naye shi uma kwaze kwamnandi uma kodwa nje iningi labo bebekhala ukuthi kumnandi yabo laba bathi kubhlungu into ebengeke ngiqaphele yabo labathi kubhlungu nakumina kusho kubhlungu yabo lento kumina nami kubhlungu kimi yabo lonto le wena ungayithethi kumnandi kimi nakumina kubhlungu la ngaphakathi kubhlungu nakimi nomuntu wesifazana uyakhala ukuthi kubhlungu uthothi usefuna uzulale naye uthothi uzoba ne-infection uthothi athi kubhlungu inkomo kuze kuphele mhlawumbe 3 to 4 months abanye to 6 months athi ngibhlungu omunye inyanga yonke 1 month wonke 2 months wonke athi ngibhlungu ngibuyele futhi ngiphinde ngilale naye mangiphinde ngilale naye futhi kuphinde kwebhlungu angeke saba isikhathi eside nyanga lesi sikhathi kade eqaleni mhlawumbe sekuzoba mekuthi kade ku 1 month awuzubhlungu bonke manje sekuzoba mhlawumbe 2 weeks yabo mase ngiphinda nawe wesithathu sebe umhlungu mhlawumbe u3 days mase ngiphinda nawe ka4 useyijwayele useyifuna la athi imnandi yabona ngesikhathi ethi ngimnandi kanje uthothi mina kubhlungu mina yabo lo dole yabona ngesikhathi ehamba nje ngiyalizwa liyafutha lithi kanti uma ngenza investigation lento ize yangilidela ekuthenini ngenza investigation ngayo noma ngenze isurvey noma ngenze ngiphenye nje ngayo ukuthi lento esiyenzayo enziwa baboshwa kanje ngoba khona umunye udokotela sasejele lapha okwafika ekhuluma ngayo lento wathi yena amnandi enye futhi into yangenza le ukuthi ngiwafake wathi yena
mnandi ngempela umuntu ofaka ilunch bar bafethu amarofonona amabhonki amnandi but ningabe kwafaka bemaningi kakhulu kusho lotho kwakudokotela wesifazane futhi lo yabo udokotela mayefaka lento ukufaka 3 akakufaki more than 3 kodwa iboshwa uthola isiboshwa uthothi sifake 46 sifake 50 something sifake 70 mhlambe uthothi umuntu buka kuthiwa liqinile nje yabona seqinile lithe ufake lezi uvela ubonke engathi enye into usabe kwa wena umuntu wesilisa ubone ukuthi yini umuntu uyagula noma unjani yabo lonto kungama yabo biyona induku yabo induku yethusi uyayibona nje injani manje yes kwashuba kwanyakaza umhlaba wonke ayikushubile ngempela so uthola ukuthi mina njengoba ngangifake ngafaka 7 kanje namanje nginawo 7 manje kodwa nginalento ukuthi even mina ngizoyikhuluma nje le umama lento imhlukumezile endlini kodwa use right manje yabo inkinga yena use right asamhlukumezi manje kodwa mina isanakho ukuthi uthola ukuthi ibe buhlungu mina yabo uthothi uyayenjoy ke yabo so into engizama ukuyisho ukuthi odokotela ngithina siyifaka lento ngesixubu siyikhanda ngesixubu siyithi kanje odokotela bayifake lento iba ngathi irubber ethambile kanje and abafake more than 3 mina njengoba ngifake 7 and lento akufuneka iqondane nomthambo othile kwinduku noma kwinduku yethusi ngoba yaqonde nomthambo othile kudaleka ama clots lonto igcina siyenza ukuthini igcina siyenza ukuthi ube nanto ekuthiwa icancer yabo so ngizama ukuveza leyo nto ke bafethu ukuthi cha abantu besifazane yes abayi-enjoy abafethu hayi abayi-enjoy ikuthiwa imnandi ngempela futhi abanye bathi ibhlungu hayi kusho ukuthi wayizwa kancane nje yabo le nto le uma ungaphindi uyizwe futhi uzoyizwa kodwa abantu abaningi futhi besifazane akuthiwa sebejwayele ukuyenza lento ukuthola lento le ababe besakwazi ukulala nomuntu onganayo so lonto iyodwa ikhombisa ukuthi kusuke khona inkinga esikhona yabo unaye kuyena umuntu wesifazane uyakwazi ukudala icancer yabo nakumuntu wesilisa ngokunjalo kodwa yona hayi cha iya enjoy abafethu abantu besifazane bayi-enjoy kodwa wena umuntu wesilisa ayikho into osukuyi-enjoy wena enjoya ngoba ubona umuntu wesifazane enjoy yabo hayi ukuthi konto enjoyayo wena yabo lonto le so ilento engizama ukuyiveza abafethu ukuthi yes ikhona into ekuthiwa i-lunch bar ikhona futhi into ekuthiwa amarofonolo mina ngiyayazi nginayo mina u7 mina yabo lonto le angihlukumezile bafethu kube buhlungu ipipe kube isimanga uthola ukuthi George manje nginabantu abaningi besifazane manje yilo ufuna ngizomhlaba nalo uyabona ngidlabelo namhlanje libhlungu kusasa ngifonela omunye uJoza la libhlungu linjalo ufuna ngiye khona ngiyose ngiciciyela yabo uzuba umnandi phela yena mina angibuzwa njalo yabo ngizubhlungu mina so bafethu inthanda ukuba nzima lento ngoba lento odokotela bayenzisa umuntu oshadile ufuna uproduce certificate somshado ukufaka 1 noma kufaka 2 noma kufaka 3 ake 3 and kusuke ngasisi isixubhu kusuke ngasiyinto eqinile iba iyathamba yabo lonto abakufaka yona but awuyifaki leyo nto ungashadile because basuke babalekela lento ukuthi ulale nomuntu nganto umzwise lento bese ugcina uyolala nomunye umuntu khanya ku TV.